hari itu Tokbi itu biju mante rong ker rong kan si pen petai si karkli itu sesuatu rong ker aphan panong si itu Duarbagori lokal mesi mate education in charge sar Richard Tokbi alang li lingki me pen dan hisap si arong ker tin aphan di pajir pondo sila dak Duarbagori long stame la Tokbi chupiyo tum doa na tum han si tame alang lihin pen lason si aning kan wang ta pon bom lo pen sining de thot ta lason si alang li nili phana pin khat si alang li la so tangka akyong bugi kali ta dana hisap alang li arna marni hirjume ke johang long rap de phansi alang li sirap chitu dum na si pini da penangana bang putung chitong lo la pen la son taxi alang li hin pen ke matha pon du thula ma ke klem pon bom da dula je ke dam tangan in kan long anta adhrom tin tum hanta la por long pachiton nang sila son si pi pejor kon mo jasime pet Christian tum han 25 December la so sidami la amon tin along phan sidami alang li la son pi pejor pon lo arna madana son lapel wang thu non rong ker la ke 5 January la so phan sa me lang li non pipon lo lapel na ko non wang thu bom lang la ke 9 January la ke arlong chu sip mondir tum phan arni ke thedu la tum han ta pipon po lapel ko tu thulang la ke 5 February lokhimon karchu ala so program has tame alang li kedam tangani anta pipon mo lapen nonta pipon ye phansi alang li non nile phan pin khatang lo si nile tum rara tum sitame alang li phan churu lo je adhram tin phan tame alang li la so bangai ningki bi pipon si nile tum hin pen mangke lan si pachin chon kadam